Салам достор. Бүгүн силер менен күн батып барткан учурда орусча золотой час деп коет. Бизче алтын саат деп атабалы. Алтын саатта модельди кандайча жайгаштырып, кайсыл жагынан тартса болот, кандай айырмачылыктар болот, ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул фотосабакта бизге Азима жардам берет. Анда эмесе кеттик. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna... Сейчас попробуем на фоне солнца. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town.